Si Yayan. Oh. Lancip si Yayan. Nah, kan? Tahu cucu mak ini lancip si Yayan. Ah, nah iya tak masih kena itu kasihan. Kasihan. Ayo mah pos lalaki, pos awe. Loba anak mak teh. Laki gue karang dia udah kalau mama jalan. Mah, kurang 2 bulan sampai. Tuh kan, 2 bulan sampai. Rumah ya. Usaha siapa lakina, goblok. Mang setara jadi. Boga anak. Abang gua ya budak ya. Apen ya, apen. Itu ukuran 12. Ukuran 12? Om, Opat tua. Atau ukuran celana itu mah. talu kayak nggak talu euy. Di mah aya si ieu, di dieu aya. Wah, rame lamun aya mah komo ieu. Dengan angin ngagelebung saya. Lain mun kudu tilu sikit teh bisa langsung. Bila itu ada proses. Tilueun. Tilueun kudu langsung. Oh benar. Kudu dicepengan. Mama, ya, abi mah maksimal bisa ngukur teh 42. 42. Ari mama bisa nepi ka 60. Soalnya plus jeung ieu. Oh jeung ieu. Oh jeung ieu. Lowong. Oh ngomong rempah. Asup jeung siki-sikina. Oh. Sikit awan. Udah salah. Asup jeung sikina gitu. Oh si goblok. Jeung si karacinang. Juga teh sikit awan aing direuwas. Jangan bukti. Dirampok deh, baikan deh. Oh yang terakhir. Nah itu. Tadi. Emang ulang adegan tadi. Di luhur emang. Ini kan agak bisa scan di luhur. Kan tadi mah dihandap seueur eta mah kamera naon dihandap. Tadi luhur mah dipasongkeun. Mak di Xbox salah kita. Busa laki po. Semoga pamajikan. Can, itu aing mah boga teh. Teu aku itu aing mah. Ya sih. Kenangan talent ya tadi. Ningali dengan lima nomor 4 hiji. Oke, cepat. Kecepatan. Pecahkan. Cobaan. Masuk. Masuk. Berarti Kurang lah berarti. Liangna gede teuing. Geus mah kebul. Keluar. Kebul. Kita sih bertinggi, kita sih berduleutik. Atuh biasa lagi orang masuk jeung si Isikina. Dikelong. Digelong lagi di kebun. Dua kelas asup kita nonton. Aya ngerasa kan gitu-gitu dah. Ayo. Karena lembut gitu. Jadi kau udah ngedep. Jadi kumaha semangat, tenang, Terkagok gitu. nyantai. Tegang. Tegang, terbebani. Bener. Mata mama nyantai bener. Jadi tergantung karakter anu memang ieu kan jadi dituruti, diturutkeun. Penting. Teu dipaksa. Benang intina lah. Jadi enak gitu, mama jadi tenang teh. Jadi tenang, mama lupa. Kamu berdiri, pakai jalan walaupun mah takara gitu. Hari neng sih dah, enang umurunan. Kemarin kan baru dapat video pendek ku abang nah. Kira letik dah, mati kelas sabaha. Neng kelas sabaha nyen video pendek. Kelas 5 lah.
HP ge segede kieu HP lagi. Si Arin dia. SD kelas 4. Kilo 2. Oh, tunggu sih, gak kunci dia diwatir. Macam dia, tapi ya gila leutik keneh dan kelas mana ya ge. Baru banget kan film udah budget. Biasa. Jadi naik mana karakternya geus mama gitu. Semua pati kagok Bisa deui. bakal kabari mah hese gitu. Heeh. Ayeuna model dina ieu emak dina ngadamping. Dampingan mau masuk. Ya memang apa mama jadi teu di pakai skenario teh agak di mama asal-asal melenceng. Nah, lancar. Teu cara menuju. Tapi mah alhamdulillah gitu. Mah tenang, mah teu tegang gitu soalna. Ya jadi bebas. Heeh, si Uwana, Uwana non abah dikina. Orangnya nyantai gitu kan mama semangat bener tak abah nelponan tenang bang semangat laki abah gitu pakai aing si cinta nelponan si cinta teh lu mah kumaha udah kan pada tiga nya amun ka batu rumah abang teh itu abah online jeung si Sarku Ya, ini beja kemara. Si abah teh sok nong urang mati. heeh nya aku si abah batuan di situ. Abang mau anak terenya. Pedanya nggak lama teh peda yang cau. Kayak dia. Mau nya aing maling aing. Aya diculiknya mah ya. Oh, nu nyulik aing. Aing teh anu nyulik aing teh diganti huntu naon aing teh kitu diculik nate. Kayak diculik di kebon we lama. Kita ngoret paling di kebon mah aing. Nanti si Yeyen. Nah, tuh kan. Tahu cucu mak ini lanjut si Yeyen. Nah iya tak masih kena dulu kasihan. Kasihan. Ayo mah pos lalaki, pos awewe. Loba anak mak teh. Tapi gul karang dia udah kalau mama kecilan. Mak, kurang 2 bulan sampai. Tuh kan. 2 bulan sampai. Rumah kasihan. Usaha si lakina goblok. Bukan Diki. Bukan Diki. Soalnya dia lagi masuk. Iya, aku sekarang. Iya. Ayo kita dong. Sabok. Nama Ma Barbar mah di mana we termasuk di Dadang Peek, jadi Surek Dadang Peek.